Ata mignonnet penons mankon. Ur blija duriat kavout a c'han ur hirio evit kloza assemblez gant koulzad balibreiz. Moarvad e moc'h eveldon oc'h enem zonjal va rimpli jamzer ar vakansou. Hirio avad e kassan ar c'han ur d'ober ul lammen istor. Prestar, setu balibreiz. Mo peus sonjmad e oa bet kinnig e deoc'h ziz un vezioù tremenet un euliad an vet war arzou breiz. Irio e kinnig omdoc'h ur stum hir hag a vod c'hwer ran ar pevar o peus betro da velet dija hag an daou diveza. Bez evo ouspenn neuze koulzad ar mantre e pad ar koulzad se e teu ar c'halaouet da arsaia breiz aliesor aliesa a dale kreiz ar pemzegvet kantvet a neuze koulzad an diben d'ar mareze eo e oa bet staget breiz davrochal a nebeudou etre 1000 pevar an eiz a pevarugen a 1000 pemkant daouatregon. Setu neuze war arzou breiz an euliad tlok, besevenet gant Gérard Uginet. Marziou breiz, a ziskouez ar pezoa e pad ar grenamzar, a louden dou ar gouz a zisparti e breiz deus rou an telez brochal. A dalek be men e Mikel bete gouren ez gwenran o tremen drevroioù felger, Guitrek, Castelbrian, Clisson, hag on niver braz a lec'hioù alken staget ouz an eveleb en vorenno. Rak darvoudou e leiz a blantas war l'eur en marziou breiz, hag a verkas ister breiz en ur dresa ul linen beven wirion, hag a zo ed a get hiouan de, pe dost, pe da viana hag a zo ed da ve ur gleizen gouz merket ga poanio didi fas. War narzou zo broioù, ma kaver per liesa, ken verz e leiz, birvil hag bero hag gise, e vez savet ben ar fit en arzou maltouterez. Ninket arzou brezel, ma kerit, mais arzou maltouterez. Goude diskar an impalaeri ez roman e voe saet harzou neve. A c'hoazhou a war gwir dispartiou etre ar poblo. Douar ou ehon e penpel a lec'hioù an ezet, ma voe gret tamm a tamm eskemo, dar emprejou a kemeskou sevenadurioù eno. Evel se teuaz ar marziou da vea on takad etre, o l'er tremen etre douar ou ar franket hag ar vretonet. En amzer ar vero vingidi e teuaz varvel ar marz anvet frank a brezon. Goudeze e teuaz amzer ar marz karolingat, a zeuaz da vea on arz milourel, treset evit gwarezi impalaeri az ar franket evel ma oa begret evit ar marziou al, marz Spagne, etre ar gristeniez hag an islam, mars Italia, pays Austria. À cette époque-là, c'était pas le royaume de France, c'était l'empire de Charlemagne. Et l'empire de Charlemagne, il se n'allait de Heus-la-Chapelle jusqu'aux marches des Pyrénées, et puis la Lombardie. Et comme il n'avait jamais un seul Charlemagne, eh ben, il voulait prendre une bande de terre qui nous appartenait à nous les Bertons, hein, et qui a conquis. Ça s'appelait le pays des marches de Bretagne. Et quand Charlemagne il s'en est retourné chez lui pour aller lever sa coiffe, tu sais, à Heus-la-Chapelle, eh ben, il avait laissé quelques soldats par là, mais nous les Bertons les a barattés. Et puis pour mettre de l'ordre, eh ben, il a envoyé son neveu, Roland, qu'il avait nommé préfet des marches de Bretagne. Et il est venu pour nous barater par là, et ça n'a pas marché.
il était sur des roches et nous, on était de là que on l'attendait sur d'autres roches. Il y avait 100 mètres entre les deux roches. Et pour faire le malin devant ses commis, il s'est mis dans la tête avec son joie de sauter d'une roche à l'autre. 100 mètres, t'imagines un peu. Alors les gars, ils étaient benés, ils disent s'il y arrive, on a un sacré patron là. Donc la première fois, il a sauté en l'honneur du bon Dieu. Et quand tu sautes en l'honneur du bon Dieu, t'es sûr d'arriver de l'autre côté, ça marche tout le temps. Donc il arrivait de notre côté. Mais nous, forcément, quand on a vu qu'il était là, on l'a coursé pour le baiser. Et il a tourné le joie et il a sauté une deuxième fois pour retrouver ses commis de l'autre côté en l'honneur de la Bonne Vierge. La Bonne Vierge, c'est la mère du petit, tu sais, elle tient dans ses bras dans toutes les églises. Là, c'est cas pareil, ça marche tout le temps. T'arrives de l'autre côté. Mais comme Paris qui n'avait jamais un seul bousinard, là, parce que t'as un bousinard, le Roland, il a sauté une troisième fois en l'honneur de sa bonne femme. Quand le joie, il a entendu ça, il dit, la bonne femme, je n'ai rien à faire de la bonne femme. Il a sauté, mais il manquait un mètre. Mais pas le mètre du départ, le mètre de la fin. Si quand il manque un mètre devant le joie, avec la longueur du joie, ça fait 2,99 m. Et il a deux cœurs royeux et il est curvé dans le fond avec le joie. C'est comme ça que Roland a fini. Il n'a jamais le temps d'aller à Roncevaux. Ça y a été écrit pour faire plaisir dans les manuels d'histoire des Français. Mais c'est pas vrai. Il est curvé là. Cœur nobi au son joie dans le fond. Peur hawa e kornbro ar marzioù da var e loiz an deol, an inia voa deud var l'erreda at Karl Veur. En amzer se e teuas varvel drem nevenoe, antvet da gannat impalair ar franket. Digori a reaz an ent da hanediges ruanteles breis. Ou doit comprendre de meustra ar franket et te davez a diestre sujet ar vreton et davat a gwellor e oa bet ganto kaout ar gwarnour breizat e get brezeli a viskoaz. Ne vije ket eus emgant ballon, ma ne vije ket bet un dra a bouez marement e la varfem kentor geopolitikerez. Betek bremañ e oa chomet neveno e feal da Loïs an devot. Goude ma oa marvet Loïs an devot e eiskant da ugent, ne oa ketre me meustra gant an impaler neve. Hag dont da reas Charles Armoil, da daga breiz en dro, tro dro ar gwilen, an emgant a oa bet dont da war nugen a vizdu eis kant pemp a da ugent. Hag en diskaramze ne oa ket mare da vrezelia. Setu ne oa ket klok lu a franket, ne oa ket nevirus a boaz, troa derien dreistol. A vretonet a oa maregerien dreistol. Maregerien skan a prim, teurel a rent goafou ou soudarded frank, a klasket de doa sachaneo geuniou. Setu stanked soudarded frank e geuniou redon, padou da reas an emgant daou deves hag an eil deves ez a skuit Charles Armoil a trer e oa nevenoe diwar an draze. Diwar-se oa chomet beo koun nevenoe a drugerez da historien a deo da veza vid ar vreton et emskiant eus zo broadeles tad ar vro. Amañ emom war l'er la bataille, chomet e oa koun al lerman a rumadou da rumadou gant tud ar vro. Gant trer nevenoe e ballon ne oa ket echu tompedam ar brezel etre ar vretonet hag ar franket. A klas kareas nevenoe gounit ar marzou. Et de oa nevenoe entual da harzou breiz a vremañ da vrezeli beteg arman. Met ners emle d'ar vretonet ar a gaout a impalairi ez ar franket. Ar garolingidi a zavas neuhe gwir vougerioù difen, marzioù emgan, marzioù ar brezel. Ar marzioù hag a loudennoù bro gounet gant nevenoe a jomas di an beli breiz betek pen kenta an unegvet kanvet eb ken. Ur mare trubuliet kenan e voe.
Ma oa diez d'an arzoù chom stabil ou stu an douar pe hini an od, a blamour da dagadenno an Normannet gant Guillerm an Alouber, duc Normandie. A drugare da dabiserez Bayeux, e an ver ur prantat kre deus ister boutin Breiz a Normandie. Merket garedadeg ar Normannet, o doa savited o bu e goude be a chomet trapet e 13 mouv men e Michael, a goredadeg fol betek dol. Goude e teuas tro roazon, dinan a San Malo, da houzanf spon Guillerm an Alouber, deud da ve a rou e brozoz. Devi an Elizou, laerez ar c'heriadenno digas ar agata ar varbariez hag an dismantre. C'est une damik iski c'est Breiz, ne oa ket a ozet kalz ar zout krin war an naod. Nizo ar mare e o diez evit ar stadou, ou spen evit stad Breiz, da zifen an aochou. Dre ba eo vraz hag an enebour a zo gant lestr, neuze gant bigi. Hag se zo diez kenan da zifen. Evit un ar war an douar eo kalz esor, red e stanka an ars hag mat pelzo. La lakaten den a sel an end hag eo gwarezet mat. Evit ar mor diez e da gouzout, neuze daou douare a zo, difen gant an den e pep kilometrat pe pep ler da sel ouz ar mor, se zo ir a torpen, pe kaout ur strolad listri, ur flod, e vin mont e lerioù e viz kavet an enebourien. Hag kousara kalz ar agan e vech. War an od nors, San Malo a dinan oa marzou ar mour, kemen a Gwenran, ar groazik, a pornis, deus tu ar meur vour adlantel. A c'herioù se anvet kerioù hars, a blamour do lerc'hiad ur strategel, a dlebe a gwarezet deus an dangerioù o tont deus ar mour. An tour solidor a zo un tour evit brezel davat. Hag an tour ze a zo be savet gant mur a tourioù, hag ar pal a zo da zifen ar sterioù poedusa, hag mur an aoudou ar nors e Breiz. Dre an aoudou ze a zo an aoudou e tu ar saozon, hag e oa an enebour d'ar mareze. Ar pal a zo ive diskouez galou d'an aoutrouduc, amañ just etal l'air galou kenan a zo San Malo. An afer a zo atav an arran, red e dasu margan evit sav lerioù krin mos mod an tour solidor pe ar c'hasel vraz e San Malo. Neuze ar kenvers a peia ben a fin un doare an draze. Talioù a vo var ar gwen, var pep traz treus kaset, hag neuze e gise e vo implijet an talioù evit sav pe kempen a vo gerioù krin. Poueleke, ma vet ar kenver nerzus, se alar e viz kaz a bigi bar ar porz, a zremen, hag ar bigize a zo ar pez ar c'halbout implijet evit sav an ar mevor. Hag se zo ar pep poedusa evit Breiz, hag eo komprenet mat gant ar real. Ar roue soz pe ar c'halawet, e deus komprenet mat penoz e oa efe dus ken an Breiz e kenver an ar mevor. Gweran va arzoù maltouterez poezustri. Biz gwir e rank e choujol e tremenet ar poense gant an olen a vije kaset er France trieste a lige, an drederen a zeuet a Gweran. E Gwerionez gant plasou hag zo ken pinvedik a plaset va arzoù er vro, gise, peur liesa e vije avare da vare e vije distruj a drast e leiz. Ama e Gweran ne ket c'hoarvet e Gwerionez. Oa ket kenese da vont bet e Gweran penoz e kreiz ar gwang gwechal, e grenanzer. Dreistol var a sterliger a va ar mour hag a zo arzoù e Gwerionez ivez. An Normannet, tu diaoulek a zilestras e Gwenran. On doare tut e oan an e felle deo nemet skuilha gwad an dut, ober prisonidi a neu, a pin vidikat i var o freuz. Tan en o halon, a youlgat o tag an Normannet, e voe laket a remant da derhout ga tut Gwenran, a rakdal e tistro az ar vor laeron var o hiz. Les a la rejon var an od meur a gorv mar o zore, a primor eget ma oan deut e pignaz an Normannet en o bagou, a no deus ket kredet mi don da glas tabud er vroman a bawe. Daou der el sonj e oa er vro brezelourien da vrei da poense, var vor a vredouer. Ne he,
Dangerus oa tag a Breizh, nesse viché a loubet de pelzo. Ouspen an Normannet e rang Breizh gouzanf ar gadou dizean o tont deus ar Poitou, an Anjou hag ar Maine. Ar herioù hars ne voen ket espernet ken nebeut. Roazhon a oa l'air crin, hag a oa adrin de Witrek a Felger, hag a oa ur perz eus ar gouriz difen ma peus ran avet an Arzou Breizh, hag a oa l'air orpen, talvou dustre, hag a oa iwe l'air hag a oa bet krinvet dija a ba oe pel, a ba oe an en amzer. Petra e oa rol l'air crin iwe, a oa de c'hoarezañ an dud, pa oa trubulioù, e dur e oa kalz a diriedenn bihan, hag an dud a oa o klar just a oa l'air crin avet bout gwarezet mat. Pe dur e oa feuls an amzer, ne e pa vetuelet hag e oa Duitrek e oa gwarezet tampedam, dre a liam gant laval, hag e oa bet da skwer tapet bras Felger Brezel, dud Roazhon, a oa o sonjal Petra a roar vezodium. Diouz an dangerioù o koe a var Vreizh e teu az amzer da grevad a lerc'hioù difen. Goude an unekvet kanvet e teuaz a ben ar fin amzer ar stabiladurioù. An dachen gouned hag an ved gant an daoudu a voe stabilet. War an tu milourel e savas ur rouedat kreon lerc'hioù evit diwall an Arzou. Deus tu Breizh, baronezioù galoudus en e munanas hag a savas plasou kreñ evel e Dol, Felger, Guitrek, Castelbrian, Clisson. Duitrek a oa un darn eus ar gouriz difen, la kam gouriz difen a zo ur skeudenn vat, avet du kompren mat penaos e oa, un afer tri-hort ma peus ran ar dachenn brer, avet krouañ ur sistem difen, talvoudus hag efedus avet dachenn brer. Dija de jeton e oa ur c'hastel koad, un tempel or, hag ar ler eo bet implijet ar c'hor amman avet sevel ur c'hastel hag evit kaout ur panorama just sel bras war an endro tro-dro. Ar mare vez peur husse evit doare a voe merket gameur a ar gaden. Evel ma c'hoarvezaz e Felger, ur ger a gonvers e kroaz hen Breizh, Normandie hag ar Maine. La ville de Fougère a tiré hardi de convoitise. Rapport qu'est bel et bien situé au carrouge de plusieurs grandes routes de commerce. Les bonnes gens, ils venaient à Fougère pour magasiner, sans vendre des choses, sans acheter des choses. Fougère, c'est une ville riche, vraiment conséquente au Moyen-Âge. Elle s'éblouit grâce à la fuserie de tels et de draps ventueux pour tisser des voiles de batiaou. Alors, le château, c'est un épron de roche, chaumé dans le mi-temps d'une varvassière, qui avait de liaou tout alentour, le Nanson, comme de juste, la rivière qui coule à travers Fougère et qui se brive dans le Coinon. Et pédame, sur l'épron de roche-là, on chaumit un permieux château de Bouet. Ce permieux château de Bouet fut mis à bas par Henri II de Plantagenet en 1166, quand il s'en vint faire ses conquêtes de Bretagne. Et Raoul II de Fougère, le seigneur de Fougère, fut chaumé un nouviaou château, ben plus massacre, ben plus gros, ben plus solide. Il fut chaumé en roche, en pierre. Et dans le coup, il était imprenable. Dans un premier temps, on peut causer de l'avancée, où les tours qui sont chaumées au devant. Et puis ensuite, il y a la barbacane, qui est un petit capardaire pour défendre la pièce un peu plus faible du château. Et puis il y a la grande haie castrale, vraie conséquente, 2 hectares, qui avait dans le temps les endroits de vie, d'où la salle d'assemblée, la loge pour la haute penale, les cuisines et la chapelle pour prier, comme de juste. Et puis par derrière, un peu plus loin, on eut un bastion qui était accessible d'où une poterne. La poterne n'existe plus à cette heure, mesdames, on peut encore vailler dans les murailles un nus, une porte qui reste dans le vide.
Ventieux qu'on pourrait comparer la ville de Fougères à un livre d'histoire ou bien un motieu d'architecture médiévale militaire du XIe au XVe siècle. Evit krevad a linen difen e voe crouet plaçou kre neve, e vele san albin an iliber e 1200 pembarnugen. Le château de Saint-Aubin-du-Cormier fut bâti par Pierre de Dreux. Vitreux et Fougères avaient déjà leur château. Et ça fut une défense depuis sur la separe des marches de Bertaigne à Soulaire. Et durant un couple d'années, ils firent toutes les murailles. Et ça te déjà un vrai château fortifié. Le duc donnait des drets aux gens qui voulaient bien venir à Staubin. Ils pouvaient venir sans payer la toille. Ils pouvaient rassurer du bois dans la forêt. Ils pouvaient avec de la litière. Ça te des avantages pour les siens qui venaient au Grand Staubin. Du coup là, la ville forci, se blussi. Goude maro an duc Jan Trius Breis, marvet heppen her e bet e 1301 da hugen, e savas ar goulen var e heres. Brezel eris Breis o unan da an tammou kenta zo be Brezel kan loas. A franchizen o deus harpet unan da an dut, za yo a kevez eris vid an tron, hag ar zozon deus harpet de gele. Alors, da la varik piouer, da hentu e oa da adu a franchizen, e oa penaos Jeanne a Penthièvre. Jeanne a Penthièvre a oa e pen er gabalen hentu a oa tu an no blanso uel. A da hentual e oa Jan Vounfort, a Jan Vounfort oa ket da saout-avro e ionez, sele da vije un tammig a bel da hunta gant do blanso uel ar vro. A ben ar fin, gant ar familh bras, eus be save Brezel da jikour Charles Blaise. Charles Blaise a oa priet da Jeanne Penthièvre. Ar Brezel ze zo kaset distruj drast penaos ben da ben ugelvoaz a renk, hag gweran a zo bet martese a hornat fiala d'ar Vounfortet, pen da ben a Brezel eris Breis. D'ar poense, oa ket mogeri difen. Eus be urziet gant Jan Vounfort, a oa peren war ar vro, e vefe save mogeri difen, a divar poense e krok a labourioù vi sevel mogeri difen e gweran. Goude e trize kan tri da hugen, oa ket de ben gwerani da sevel mogeri difen, hag gise e bet ze laket o rabanou var ket gweran gant penaos Charles Blaise. A ben ar fin, neus ket bet distruj bet. Deudi mistri var ger a mat pelzo. Puan, kerken goude, oa deudi Jan Vounfort, peren penaos mest a var ger. E pad an hugen vlam a pad as Brezel an eres, e tremen as kerioù an arzou eus an eil dorn de gile, hervez an alou badegou hag an emganno. Mon a reaz a linen beven da ve a fivus a distabil. Kemen ler e c'huzeol braz a zeuas da vea ur guir dachen emgan. Amzer ar marzioù en drouzivez e oa. E pad Brezel an erez e marzioù Breis e voe gwelet o stourm ar e Montfort, harpet gant ar zaozon, a enep d'ar franket, harpet gant ar e penteur. Unan deus an tudennoù brudeta deus tu ar franket e chom Beltram Guesclin, deut da ve a mojenel kemen a fil en oa enne. Kastelfelgerieg a oa gwechal ur blasen grem ur bet. Dian gwart daouran soud ar zoz e oa dalret. Beltram Guesclin a lakazen e jonj da gemer anean. Gant tri eus e gadourien hardissa en em wisk jon evel kwadourien, ur pezmel fagoden pepini var eskoa. En em ginnig a rejon dirag a hastel evit gwerza o c'hoat.
Ar porcher a zisken as gant daou zoudardal evit digeri an ourdeu. Gwesklin en oa kemeret aket a gua d'ur vourhal hag heont a skeiver ar porcher. A re a oa chomet e kuz, a redas d'ar zin kenta hag a yelas tre hastel. Gout e kalz as tourm e plegaz ar zaouzon hag ar blasen a voe aloubet gant ar vretonet. Lan kouche kastelmen e muran ga invor beltrom gwesklin. Enoe e tieu baz ar blasen diouz yew ar zaouzon. Goudeze, a ben e drugar e kat evit e zelvichou mad a feal da rou e Charles Bleas. E voe anvet da vachek e l'er memar chapel hiwande. Brezelerez Breizh, de neus pa de nugelvoaz bennak, a ben ar fin, nenem gavek ket trer tu ebet. Nemet c'hoarvet en dra bennak, ebe lachet Charles Bleas, e trizekan pevar e triugen, e nem gant an alre. Kerken, gant bonfort deus lavaret, hop, echu an abaden, me zo trer. Charles Pem, neus kave gwelloc'h, loskel an traoù, giz ma oan, nemet vi lakad en dermen, d'ar brezel hag ji sevel ur feurim gleo, hag a lavarfe petra vefe an divizou ar pioch, a deuet en dut e gweran, vin mar hatta, war ar feurim gleoze, hag petra zo lavarek ar feurim gleoze, e helfe mon a vunfortet gant tron Breizh, bon, nemet oa chenchet an den, parce Jan Vunfort e oa marvet den koz a walar, hag deux doa e vap, da fe duk, an dinda an anno a Jan Pevar. E oa bet sinet emgleo dwen ran e 1300 pem a triudjen, a nue Jan Pevare Montfort a oa plijet brasgen an net, a oa bet kreñvet a l'er da skwer neus urziet de sevel, tourioù lieskornek evit kreñvet difen a chastel. E ar zo bre oa naonet a bouez pe dur e oa l'er kreñtre, just a wal, e a fait strategier hag evit ar fet e oa ur porz, neve oa a bouestre e kenver an armerz, hag ar fet just a wal evit difen brer, a enep Angeu, Poitou, a tout. Daoust da skrid em gleo gwenran, gwarnizon nou marzioù Breizh a jom var ziwal a dindan an arvar. Nemom nemet e pen kenta brezel kanvla. E oa diestre vid Jan Pevar, pis gwir, e oa e pen vro, hag a oa tapet etre do enebour, a brozoz da hentu France da hentuel, hag Jan Pevar neus ranket ben ar fin, mont da frikota en tami bien gar zozon, drigus, hag en emgleokus, a oa besinet de trizekan daouzek e treugen, zo be diskwezet den deiz bennak, hag dres penem grave ur pevar mil soud ar soz. E Saint-Malo, a kerken en emz da vadek e Breizh. Breizh a bez zo emzavet, enep an duk, a lavaret ne fel ket deom beha mevelien d'ar zoz. Hag e touesk an dut zo emzavet, a re doaz tourmet vid a vo fortet. Redi ed e Jan Pevar da vont an arlu e brozoz. Charles Pem a rayor fazi braz o laka duk Anjou da zerc'hwez a France, en ur lezel tud penteur a goste hag emban a ra diskar Jan Pevar. Mon a raio ken pel a kemer digant an dukel Breizh kren a krak. Noblans Breizh, droken ni gant a lai roncise, a gasas kanadet a vrozoz evit goulen gant Jan Pevar don en drou. Dan dri a vizeost, 1390 a triugen e tilestras Jan Pevar e dinars gant lid. Gouze voe sinet on eil skrid em gleo e gwenran ue, men e baouez asket en e biez tud penteur. Gwerionez a feurem gleoz ezo. Dres, pen da ben. Mestramot kan nini oa be sinet pinoz e pem a triugen, nemet en dra, e oa en diviz ouz pen, hag a vire da duk, da von, da glask harp, hag da glask penoz chikour ar zozon. An dra zo poezh, peus gwir e echu
Gambreiz accord garzozon, hag ne neus ket chenchet tu da vat, puisque e chommet neptu da mod benak es officiel e gwirionez e neus chenchet tu, puisque a lod en vrasa da penaos da an armée da razoudardet da poinse zo eg gant a franjigen, hag da skouer ar pez oa c'hoarvet de penaos e 16 bourdel, hag oa be penaos sikouret a franjigen gant a vreton. Daoust ma oa deud janet a benteur a du ga Jan Pevar, ne oa ket interet da vat an enibiez etre an diou diegez. Emil Pevar an ugen e voe pet a Jan Pem, an ini a oa deud var l'er Jan Pevar, ga marari da glisson, on diskenadez de stud penteur, da zon da ger gloz chantoso, evit ur chaseaden. On tout trap e oa. Juan gati da hat kemer dukelez breiz evit e mab, e serrazion e donjon a hastel. Dieu bet devoe goude ur seziz a drimis, ur vinj inscrit a zeuas var l'er. An du karoaz an urs da zizmantra a reonler a difen grons a reaz da hat sevel tra e bet e diabars ar mogeriou difen. Tri devez o doa an ezidi evit kuitad al l'er. A loudenman a gont diben ur wikad el verzer, be braz evel diouvezh karkasson, a neus mi an eihiou nemet de nebeudrivinou hag ar borzellik digemer. Gant afer chantoso e voe laket on dermen da glem ou tud penteur var zukelez breiz, met ne ket echu gant re roue e brochal. À ce temps-là, ça te vra troublier. Les Français étaient à vouloir prendre les villes. Ils attaquèrent Nantes. Mesdames, Nantes se défendit, il ne fut point prise. De ce coup-là, ils vinrent au Grand Stauban. En 1427, 4000 soldats étaient là devant le Châtelet. Ça te vra conséquent. Rapport que dans le Châtelet, il n'y avait que 60 soldats à peu près. Les Français firent sortir les Burtons d'Ursen-Nallé. Du coup là, le Châtelet fut à la pogne des Français. An eil var l'er egile e teu an argadou var an arzo. Marziou breiz ar angouzanf tagaden ou dize an ar franket, mui ouz muet dagaderez enno. Gant tagaden ou dize an ar franket, e tiouan ur garten neve var harzou marziou breiz. Distrujet e dol, e korniou bro felger, guitrek a Castelbrian, e re er menek deus parechou paoret a diskaret, eus keriaden o preizet, hag eus poblan sou gwasket, hep espernitra, ur gweledigez a waleur e o tigaz miser d'ar mechou tro dro. E krog ar France da zevel un armée vicher. An da zo neves, hag divar e blavechou pevarze kan ugen. An da e oa danger rustre, vid preiz. Duket deus klasket ober kemedal. Nemet daou en zao no deus ket gellet laka kemen an ers, kemen a basiantet, oa ket trawal a Mouniz, a dreistol e oa bet drastet ar vro. Goude ren Jan Pem marvet Emil Pevar an daouet a ugen e kroger marevez sioulor etre breiz a rouantelez brochal. Var l'er meur a ren ber gant duket marvet hep pener e bet, e teu Frances daou e pen an dukelez a drugare de euret ga marari da vreiz. Emil Pevar an nao hag an terkan e tilos gwenet evit stalia al lez hag an ameziadurez e naonet. Ober ar aneuhe eus a hastel e anez penna a kregig a labourioù meur. Etche nemet l'er soudardel, se zo ive l'er pli just evit ar veid ar blijadur. Ça se zon drag a zo a boestre a veid kastel nanet just a wal. Hag e oa un anez pren samman e oa boestre a l'arret ebet hag e oa kastel nanet ar hastel chetan a lidja. Ma tu les demat hein, que d'ar linkadur ar fasaden a tout et o just a wal l'er veid diskouez galoud an du jet breir.
Frances dau ne ket karet gant an dud, kelchiadeg a keneil adestren d'an dukeles. La kadareon aneon da gemer divizou politik el kre o von a eneb da noblans breiz. Da skouer o klas dimi e ver anna, pev ar bladeid ar mar ese ga prins pen her brozos, pe roi ga krouedig ez breujou breiz, e mil pev ar an pem a pev ar ugen, hag a bouez kalz var ar an un dukeles a oa gwan roi goude breiz el kanoula. E oa outrouni ez breiz, l'od ne oant ket plijet gant an dud a oa tro d'an duk d'ar mareze, a neuze o deus goulennet digant roue brohal, dont da chikour wit lakad an dudze da vont kuit. Neuze o deus skrivet d'un emgleo amant, triugen outrouniez o deus zinet an eo emgleo Castelbriand. An dug loez a Orléans a keneilet zo da Frances dau a glas grepu e naonet goude o emzavadek a eneb rouanteles brochal. Sinouri an emgleo Castelbriand a asan neuhe ma teuf e soudardet France en dukeles gant amdivizou zo. Ne deuge e breiz nemet pev ar an goaf a pev ar mil den var droad. Ne vije laket seziz e bet var ger kastel na greanler e bet a ne gemerfe e dud netra he peia. Pa vije d'an dug a Orléans hag a real kuit deus breiz et le a roue lakad e dud davon kuit ue. Da roude eo deut roue brohal ba breiz, mais neus ket doujet ouz an trao a oa bezinet, neuzet Françoise de Dinan a oa itronez Castelbriand a zo deud en dro deus tu an duk. E o betaget ar hastel gant armé brohal e meurs mil pev ar an eiz a pev ar ugen. Armé brohal e barz ar hastel dre un tour a zo bet digoret gant kanonioù a tout. Ne ket bet distruget ar hastel a bez, mais distruget e bet tammou deus ar hastel, vit ma ne servije ket ken ouid ober ar brezet. Ar franken e guzon ket o c'hoant da liam an dukeles ouz ar rouanteles. Sankara ouz o dardet el lin en freil hag a loubi a reont breiz. Ur sentiment a zisurentez a red dre ol, a va roudou an arme hal en emasten a rouezio an drouzivez. Goude Castelbriand diskaret, ez eo ban leo you naonet a zo gwal gasset. Ar memez gweledigez a dristidigez a gar ver trodro da witrek, felger a roazon, bete gant gant braz e sant albin an iliber. Le peu conséquent à Saint-Aubin-du-Cormier est la grande hersée de 1488. Pour les 500 ans d'âge de la grande hersée, un mémorial fut chômé sur la lande et tous les ans, le 28 de juillet, une commémoration a lieu corps à cette heure. Les esprits sont encore bas marqueux, rapport que des consorteries sont là pour garder la mémoire de cette grande bataille. Vous partez les premiers et ensuite les serviteurs vous arrivez. Ok? Bon, on fait ça. Pe eilbloa en em vod an anezidi e kerz an arvest bras evit lida an em gant poezuse. Le duc de Bretagne rassemblit ses hommes. 11 500 hommes étaient là, 7 000 Burtons, 440 archers de l'île de Wight, 800 lansquenets, gascons et fiamans. Et du côté des Français, il y avait 15 000 hommes, avec des Napolitains, des Génois. Ce fut une bataille où toute l'Europe était là. Attendez! Épargnez un des Anglais, qu'il raconte sur son île maudite
que la terre bretonne est désormais française. Ça fut une grande fête pour la Bretagne. Il y a eu 7500 morts en un couple d'heures de temps. 6000 côté breton, 1500 côté français. Le duc de Bretagne se mourit. Sa fille Anne n'avait que 11 ans d'âge à ce temps-là. Et ce fut terrible pour les Bretons. Gan maro Frances Dau e pauese lignes oaset antigues Montfort. Dreze da Anna e tle a lealdet da ren var lechesat. Goude emgan son albin an iliber e ya buen an trau. Redie de Frances Dau da zina skrid em glauer verger ga Charles Eis, roue brochal. Un am divis penna a zo laket. Ne hallo ket eres an dukeles dimi hep asand roue brochal. Mervel areas Frances Dau un ebetis un vechou var l'er, ar pez agas Anna, dukes Breis var an tron. Adare e teuas an dizem gleuviou var vel di war ben euret an dukes Anna, de davea ur guden politik elvirion. Diviso d'areas rouanteles brochal un an i Charles Eis, triver vladeon, dan dukes Anna pe var zeg vladei. A ma gwez fe a roue heb ma pen herebet, e oem gleuiat ne hallo ket dimi nemet gade var l'eriat. Françoise de Dinan a oa itrones Castelbriand. Tost e oa deus an dukes a goude ar rouanez an avreiz. Peguir pa eo marvet an duk, tad an avreiz. E o deut Françoise de Dinan, d'avean ur seurt kelenerez, preceptrice an avreiz. A goude ar brezel neuze, peguir e oa distrujet ar hastel. An avreiz neus roet ar hand da Françoise de Dinan, ouit zevel endro ar hastel. Neuze talveze e oa dom echu kaout ken hag sonjal endro er brezel. E oa ive c'hoant da ziskouez e oa dre euret an avreiz ar roe brochal e oa vannet an diouro. Pen da ben a grenamzer divers, daleg an unig ve kanvet betek fin a pemze ve kanvet, eus be poan gant ar broioù laket var marzoubreiz, var marzoubreiz, gouzan vet deus kalz, hag prantajoù eo a prantajoù pividigez, me pa vije drast, vije kekrevan. Hag ar broioù ze ben ar fin, kerken a si deud ar pioch, etre Breis hag a France, a ben e didalvez marzoubreiz hag a histili kren oa ket brezel ken, a reze o deus tennet o mat a gals dar blegen neveze. Dar kostez gweran a kontrol mik. Ben ar fin gweran doa ket gouzanvet e gwerionez. Gweran zo chomet de Julo da wala, kerz a brezel erez Breis hag a brezel kanloaz. Hag nemet ervech deud ar peoc'h, vid a beg oual. Pizguir a he oa deud distol var priz an olen hag ouspenze da mareze oa chenchet den trao var vor, donre a bigi da ver brasoc'h, gant porchioù brasoc'h, a ben ar fin chenchet an enchou mor, a tam teroer gweran, neus kollet de lufr a fet ekonomiez. Hag ez aite ve kanvet oa rivinet mik. Goude maro trum Charles Eis e teuas eil euret an avreiz ga Lois daouzek. Ur gwir c'hoari drocheus an amzer, e friet neve a oa an duk Lois a Orléans, un deus brasa en e bourien a roe bet e pad emgan san albin an iliber. Dre ma oa bet tost da Frances Dau, e roes tu da Anna hat kemer e gwirioù war an dukeles. An avreiz a oa un duden huir, ur luen polititiel, la kam, a ineus deuet da ben d'ober traoù memeus tra, memeus ma oa diestre ar jeu. Nam sonj nanet an avreiz, liant metre a duelet ve ermez eus ar rastel ket d'an delwen valvas, hag a zo just a-walc'h
La gazo bet la quête est ni un vor. À nuit, juste avant, les damsons j'y eu un drap, un temps spécial, var ar fait des gemoer vawez. Hag ur vawez hag awa un duden political craintré. Geutran choukrin a iz bet kat de la route meur awer, a i de fivalkal zi ue en du geler evit diskwez i fen a diskwez i el diwe. Tu den an avre a zo marson i ue ur patron evit meret martese evit sonjal hag ewa iwe meret hag awa kat de virain de vout geut galoud, memeus ma oa la reine Anne ben ar fin, oa rouanez diouer an drason a zo drest ordinal, se zo an inin e métier zo bet ergement et histoire proral. Un nebeud miz you gout e maro a Rouanez Anna e mer Clauda, kurunenet da zukez breiz, a zimezaz ga Frances Kenta. E milpem kant daou a tregon e voe sielet un an idigez breiz ouz brochal. Skridem ban naonet a dreus furmaz an dukelez en ur bronvis hal. Manizo e chastel budget brer et post budget Pays de la Loire, ma peus ran. Nue oa bet savet avet get ur pal a bouez, just a wal diskwez galout an dudret breiz etre lidger hag ar mour. Hep nanet, hep lidger a tantel, hep an holen, ne vet tu breiz berman, ne vet he hachu. Petra jom deus marziou breiz hiwande. Estreget l'er you da vel adeni, ur pal touristel karget a invorenno evit an ol rumado. Histoire en arzou mossé, a zo poezus, evez gwelet a rastelioù hag evez ata komprenet nizo etre breiz hag brofans. Damson chez zo, alors ur skeunen gwir ata, alors dija dre an entiz, et ata gwelet an arzou, komprenet gant an dud, et daou senadur daou vro disarvel. Memez ma vez memez yez, memez doare da veva dre dentu deus an arz pe entual ou bevet deus an memez doare, a pas d'ar pemzek vet kant vet pe iriande. Et vez benafin, un dra a un an a rand vroze, a zo an arz. Ar pez a c'hal bout an vet e galek, Marche de France. Marz breiz zo edget. Nemet a me santet e oa un dra bennak. Hag a oa marchou breiz, met dartu ar France. Parce que marchou breiz oa da hentaoudu. An nol vroioù ze deus traoù boutin e treso. En dros peret, en doare da velet an traoù. Da velet an ekonomiz, da velet a labour, da velet ar gevredigez, da velet a labour astrol. An adeo. A martese e vefe interesus, ma viche preder en tamig bihan avar an drahe lakad boutin sellou var vro, a martese sellou var pez o begret da han istorze. A beptu da narzou a ewa lake an linen disparti da vare a marchou breiz. Adaleg ar zizun a zeu evokret d'un tror gant bali breiz, met ar abad over bilou, programmou e brezoneg a vo a ed an an var o skramou. Bez evo da skouer Mystery Lane evit ar vugale hag ar c'hoari nomad var an ent be filmet en Ouzbekistan hag er Kyrgyzstan, brao eston ne war skeudennou. Skinet evo ive an euliad o tont deus brogembre, bet ad vochet e brezoneg evel just, evit a re a blijdeo kentor an ent laskou polis pe an istorioù kri. Kimiadi a reomp bremañ gant emezi Perrine Blunven hag Élise Desbordes, ur zonj on eus evit Christian Desbordes, tad Élise, bet pen laskan a pen ar bed, hag et da naon e pen kenta miz even. Gav a lakandor neuze miz gwen golo gantelo, vakansou laouen, pokoutrouz ken a vo.
Hello